Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. Moving to a new home can be exciting and stressful. Packing boxes, changing addresses, lifting furniture, it's almost like a whole workout. In today's episodes, we're diving into the world of moving. You'll hear useful vocabulary and phrases to talk about your moving experience in Croatian. Find out how to say things like, I'm moving this weekend. Can you help me carry this? Or where are the boxes? Stay with me and let's get you moving. Danas pričamo o selidbi. Selidba znači preseljenje iz jednog stana ili kuće u drugi. Možda seliš u drugi grad, drugi stan ili čak drugu državu. Selidba može biti stresna. Treba spakirati stvari u kutije, organizirati prijevoz i sve prenijeti na novu adresu. Prvo, ljudi kupuju ili traže kutije za pakiranje. Stavljaju odjeću, knjige, posuđe i druge stvari u kutije. Na svaku kutiju pišu što je unutra. Kuhinja, dnevni boravak, spavača soba i tako dalje. Zatim je potreban kombi ili kamion za prijevoz. Ako imate puno stvari, selidba nekad traje više dana. Prvi put kad sam se selio, sve je stalo u auto, ali drugi put sam morao unajmiti kombi. Sve zavisi koliko imate stvari ili namještaja. Ponekad pomažu prijatelji. Jedan pomaže s ormarom, drugi kaučem, netko drži vrata. Na kraju, kad je sve gotovo, svi su umorni i sretni jer je napokon gotovo. A sada pitanje za vas. Jeste li se ikada selili? Kako je prošlo? Pišite mi u komentarima. Nove riječi, new words. Selidba, moving. Kutija, box. Kombi, van. Kamion, truck. Adresa, address. Stvari, things. Odjeća, clothes. Namještaj, furniture. Ormarić, cabinet. Couch, couch. Vrata, door. Pakirati, to pack. Nositi, to carry. Pomoći, to help. Stan, apartments. Kuća, house. Korisne fraze, useful phrases. Selim se ovaj vikend. I'm moving this weekend. Trebam više kutija. I need more boxes.
Gdje su stvari za kuhinju? Where are the kitchen items? Možeš li mi pomoći s ovim? Can you help me with this? Kombi dolazi u 10 sati. The van arrives at 10 o'clock. Pazite, ovo je teško. Careful, this is heavy. Selidba je gotova. The move is done. Nova adresa je u centru. The new address is in the center. Sve je još u kutijama. Everything is still in the boxes. Thanks for listening. If you like this podcast, make sure to leave a like and subscribe. Every week you can expect a new interesting topic in slow and clear Croatian. Got an idea for our future episodes or want to share your experience with moving? Let me know in the comments. The full transcript of this episode is available on my Patreon. You can find the link in the description. Next time we'll talk about vožnja biciklom. Hear you next time, and until then, happy learning. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.